家平安。Jawab-jawab tu suaka zaman-zaman nama kecilan dan sulibat. Sekarang tu suaka zaman-zaman nuri pasunci tu akai nuat semas. Imade tahu cikgu ni jikaria. Imade tu dosa sulatan. Imade tu awun makayam patu tapuru katu tiro akayam. Ibu semas tu piniri ni maju ta'alalan. Kata sangas ku pinabada-badaimu na pasa inu tu na zonga. Nakwa timu na marka pinabada-badaya caw-caw. Kabirado wa kemasi Babylon sanu kisepuri wa sama yuri sarim. Ati na demukor tanmun kimaro na demukor nga tuaku sinikilibalibaka aya atsemas. Pai sekolah na kenwa telah pupitsura na semas tu temau cikir tai chua kai ni maju. Tua zua marka kuning ana sempur. Tua pinirian ni maju ta'lalan maya tusu. Dia kena semas sitari babau uri kisan nala kaken tanumun. Uri aban mun tua no nan manmanga no marka caw-caw na kiskau. Tanumun kate sangas ayam. No mapasusu nga apatara maya tusu. Kemenangan nga caw-caw tu mana telah pupitsura na semasa na semekau litan waken. Ibu semas timu na ta'lalan Yerusalem senayo marba ayatwa uri dalu tanumun nangaken hizang ayam. No tazonga uri kiseperiwa sematua semasa mata liawa kuni. Sa masa ni maju ta'lalan uri dalu daya maju semasa kizang. Tuanu sikelangan tua timadu na semekau litan waken pasa tanumum. Sepasa yuda uri penenet mumal nuat semasa pitua na masam paraba sa kadunangan semangas pina kisumali initoyan nya maju. Au uri dala parabatsa na kiliwa kenua semas tua inalan ni Yerusalem. Anak cawanga ikat sawan ka letepu ite ayau tua semas. Ayat tua mantin janga semas kemasi tua nama samparabatsa kakaizuan ni maju. Aichu kai no semas ni vici kimade tua撒迦利亚书以马在段2章6到13节，上主对他的子民说：“我曾经把你们分散到四面八方去，可是你们这些流亡的人呢，要逃脱巴比伦，要返乡回到耶路撒冷。谁击打你们，等于击打我心爱的宝贝。”于是全能上主万军的统帅差遣我把以下的信息转告那些掠夺过他子民的国家：我上主要亲自击打你们，从前服侍过你们的人要洗劫你们。这事实现的时候，大家就知道上主万军的统帅差遣了我。上主说：耶路撒冷的人民呢，要欢乐歌唱，因为我要来，要住在你们当中。那时许多国家要归向上主，成为他的子民，他要住在你们当中，你们就知道是他差遣我到你们那里去的。犹大将再次在上主的圣地成为他特别的产业，耶路撒冷将成为他最喜爱的城。天下万民要在上主面前肃静，因为上主从他神圣的住所出来了。爱就开暖之曼，segala tinana paen tua kiliba kenua ceman, latinana珍惜tua manada kejajaran tua da ceman kai nuri。爱我们的上帝，我们要感谢你的恩典和慈爱。虽然我不完全了解你的作为，但我确信你是拯救我生命的主。求你帮助我更真实跟随你，每个脚步都能稳妥在你的带领下。奉主耶稣基督的圣名祷告，阿门。两位都做个点慢点慢。